kum ka jingpen kre ya ka election syak ying dor bar thawan ka ban salong house nam 8000 alpolai ka Central Youth Front People's Democratic Party mentakasni kala jid ikinong kit kam bathamai kan thubi uba Venial Merthong kum president uba P Marbo bad uba Albinus Lamurong kum ki vice president uba Eliezer Khan kum u general secretary bad kuwe de kinong kit kam bah khmat ka Central Youth Front yakani ka jingjit nong kit kam bathamai la penlong hakasi National Dorbar Hall ha mau khat shillong yakani kasni la sakhi da menteri sarkar u hamla doling bat bante dorling do Kidon sibun ki kam tiba kumpu Central Youth Front ni do kam bantrai kam ta ban lagi parti te ki kam ko babon kan sa ban tep pi ki bedia na marba mata ngara shimti tmai kan kam ki haban shong berkhat ki haban ya bedia ki ga bagi banle ndai ta ko ga long ba parti ke jogi kalong oi de parti kan jaga sarkar di but nagaling jongi kun ka Central Youth Front ru ngin ai ke kishan ko kurai ka parti bakala ban entry kam lani ban kishan di sarkar rubun dia nagaling parti ngini tubi ina ba pen krea yu na bentar election na bangi boro sosna ngi trai ina pen krea tang nam ta election ngi la trai na ka bentar ke biang jong kinong sosna ko to jala jongi rubun ki isu ngi jukran hendrai ko abanong ipi ba nagaling ka parti Kata day kata kapor sisha, mengiapkan kret mengiap cikumat, kalong kepala kret. Gila along ready, tang bang orang pi, kikam kibangi gila le, report ngin sa aji kipai bar. Kipai bar gidan kam bersutru, nomor boleh you, parti jongi orang pi kayang nak bentar, ban protect, ya ka jinglong try jongi try di try mulok, bangin wanra, ya ka jing mentoy kam tam ikun samla, ya kinongra, berkumcut terten nak bentar bangin ada. Benar besar kan tim bersetuju. Ini kalian juga parti kata ngau ingin dia syam, ingin penyang baru alai penreu lah ni, ingin haban jit. Kata kat syam baik harga election committee, bangin sesong syan, bangin sipil hati kita kiai. Bangin long kibakuloi, banyak tray, nak bentar kepit kebiang, jong kasdit jong kinong syam senong kijongi. Dari bandia report alliance banu-banu kapadan kenunung jit. Bagi sokomen kan kalau benang ya kapor nang bon sidang bon kibawan penyesuh bagi MDA. Peni bakal dia jingjok, bakal jing teri sitom, am nak kalian cunga bipa hamlet pun minister, mulai persiang ban ai jingmut ban yakran sarkar po jingalam jong chief minister bomenta, ki bubun ki kam bubun ki isu, timur kiwi ki kring ki ibang ni banwan ban ya don lang bar MD. Kalau ngajing mentoy nang benta ke MD nang perklan nang kenang ginang bon ginang bang ngipi, bakal ni kan kene sno nak dupakut seks na. Kata ai ngingim don ni. Abawan penyesok benar-benar tu kadang kecil mentoy nang benta ka alliance jongi am di government